الوغ غادي نكملو التصحيح ديال الامتحان ديالنا ديال سنة 2023 وغادي نكملو منين حبسنا. دونك لا كيسيون 16 كتقول ليا choisissez le ou les énoncés corrects. A. Plus une solution est acide, plus son pH est grand. B. Le jus de citron est plus acide que le vinaigre. C. Plus une solution est basique, plus son pH est faible. D. Lorsqu'on dilue une solution acide, elle devient basique. Donc هنايا كيسولوني على ال pH وعلى les solutions acides basiques. Donc les bonnes réponses بالنسبة لهاد la question c'est B. يعني عصير ديال الحامض هو لاسيديتي ديالو اولا الحموضة ديالو اكثر من الحموضة ديال الخل. ندوزو لا كيسيون 17 كتقول ليا nous utilisons SOUV, le gaz naturel qui est constitué presque essentiellement de méthane lorsque la combustion est complète. Donc la question هو الاحتراق الكامل للغاز الغاز الطبيعي اللي هو غاز الميثان. فكنقولوا انه غاز او الاحتراق مكتمل فاش كيكون عندنا en constatant que la flamme est bien orange. واش فاش كتكون عندي لا فلام اللي هي الشعلة في لا كولور orange يعني برتقالي. B. nous constatons que la flamme est bien bleue يعني داك الشعلة كتكون زرقاء. les réactifs يعني المتفاعلات كيكون هو le méthane et le dioxygène. D. les produits sont le dioxyde de carbone et le carbone. Donc بالنسبة لهاد la question فيها deux bonnes réponses اللي هو B. donc فاش كتكون عندي لا فلام بلو هو فاش يكون عندي لا كومبيسيون كومبليت. و بيان سور سي يعني لي رياكتيف اللي تفاعلوا مع بعضياتهم باش كان عندي احتراق هو لو ديوكسيجين افيك لو غاز ميثان. ندوزو دابا لا كيسيون 18 كتقول ليا اون اوند الكترومagnétique يعني هنايا كنهضروا على الموجة الكهرومغناطيسية. واش est composé d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui se propagent tous les deux à une vitesse différente. Ou là, B se propage à la célérité de la lumière C égale 10 à la puissance 8. C a besoin de support matériel pour se propager. D se réfléchit et se réfracte comme les ondes lumineuses. Donc بالنسبة لهاد la question عندنا une bonne réponse c'est D se réfléchit et se réfracte comme les ondes lumineuses. Alors نمشيو la question 19 كتقول ليا les antibiotiques sont des substances واش A naturelles, B synthétiques, C ayant la propriété de tuer les bactéries pardon, D ayant la propriété d'empêcher la prolifération des bactéries pathogènes. دونك بالنسبة لهاد لا كيسيون هادي كيسولوني على لي زونتيبيوتيك اللي هما المضادات الحيوية. فهما دي سبستانس اللي يقدروا يكونوا ناتوريل ويقدروا يكونوا سانتيتيك والدور ديالهم هو انهم كيقتلوا لي بكتيري et aussi ayant la propriété d'empêcher la prolifération des bactéries pathogènes. يعني tous les choix sont corrects يعني غنكوشيو A B C D. Donc دابا غادي ندوزو la question 20 كتقول ليا 6 kg de cerises coûte 30 dirhams. Combien coûte 5 kg de cerises? واش A 21 dirhams, B 22 dirhams, C 23 dirhams, D 25 dirhams. Donc la bonne réponse بالنسبة la question 20 c'est D اللي هو 25 درهم. بالنسبة la question 21 كتقول لنا un téléviseur est vendu à 1200 dirhams pendant les soldes. Le magasin fait une remise de 20%. Combien peut-on économiser
sur le téléviseur pendant les soldes. واش A 140 dirhams, B 240 dirhams, C 340 dirhams, D 440 dirhams. دونك بالنسبة لهاد لا كيسيون هادي غناخدو 1200 درهم غنضربوها في 20 ونقسموها على 100 غادي تعطينا 240 درهم. دونك لا بون ريبونس سي بي. ندوزو لا كيسيون 22 كتقول لينا لو بري دو تيليفزور سولدي اي. دونك هنا غادي نحسبو الثمن ديال التلفازة اولا ديال هذاك البرودوي ابري لو سولد. دونك غادي ناخدو 1200 اللي كانت عندنا ونقصو منها 240 غادي تعطيني 960. دونك لو بري جديد هو بي 960 درهم. ندوزو لا كيسيون 23 كتقول لي ان برودوي de 250 grammes contient 45% de matière grasse. La masse de matière grasse contenue dans ce produit est de donc A 86,5 grammes, B 90,2 grammes, C 100 grammes, D 112,5 grammes. Donc la bonne réponse c'est D 112,5 grammes. ندوزو la question 24 كتقول لي choisissez l'énoncé faux. A. Augmenter un nombre de 4% revient à la multiplier par 1,4. B. Augmenter un nombre de 100% revient de la multiplier par 2. C. Multiplier un nombre par 0,25 revient à la diminuer de 25%. D. Diminuer un nombre de 50% revient à la multiplier par 0,5. Donc بالنسبة لهاد la question, la bonne réponse c'est A. L'augmentation d'un nombre de 4% revient à la multiplier par 1,4. نمشيو la question 25 تقول لي on dépose 10 000 dirhams sur un compte d'épargne rémunéré à 4,65% ou 75 par an. Tous les ans, les intérêts s'ajoutent au capital. Le capital sera doublé au bout de دونك خاصنا هنايا نشوفو هادوك لي زانتيغي داك الفوائد اللي غادي يتزادوا لي على لو كابيتال اللي عندنا غادي يخليو الكابيتال يتضرب في جوج يعني مور شحال من عام. واش A 15 ans, B 20 ans, C 25 ans, D 30 ans. Donc la bonne réponse c'est A 15 ans. ندوزو دابا la question 26 كتقول لي x dans l'équation suivante. Alors 6x plus 2 égale 4x plus 9 est égal à. دونك هنايا عندي عملية اولا عندي équation اللي هي معادلة. دونك الطريقة ديال الاشتغال عليها العادية هي المجاهيل في الطرف والمعالم في الطرف مع تغيير إشارات كل عدد. دونك عندي 6x غيولي ناقص 4x كيساوي 9 ناقص 2 وغادي نحسبوا المجاهيل والمعالم بوحدهم. دونك لا بون ريبونس عندنا هنايا هي B 3,5. غنمشيو لا كيسيون 27 كتقول لي la résolution de l'équation 3x moins 11 moins 6x moins 10 égale 7 plus 8x moins 12 moins 7x et donc la même chose المجاهيل في طرف المعالم في طرف ونحسبوهم. alors la bonne réponse عندي هنايا pour la question 27 هي moins 4 donc la bonne réponse c'est A.
نمشيو دابا لا كيسيون 28 كتقول ليا لا ميم شوز لا ريزوليسيون دو ليكواسيون سويفون. دونك عندي اون ايكواسيون مي غنردو البال هنايا بلي عندي فيها لو ديفلوبمون. دونك عندي 4 عامل لي 2x ناقص 1 ناقص 7 عامل لي 4x ناقص 2 كتساوي ناقص 6 عامل لي x ناقص 1 زائد 4 اي. دونك غادي نخدمها هنايا معاكم. غنحط لكم الخارج ديال هاد ليكواسيون مي ما تنساوش انه عندي لو ديفلوبمون. دونك 4 غادي نشروها على 2x ناقص 1 وناقص 7 غنشروها على 4x و زائد 2 ناقص 6 غنشروها على x وعلى ناقص 1. ومن بعد عاد غادي نديرو المجاهيل في طرف والمعالم في طرف. دونك لا بون ريبونس بالنسبة لهاد لا كيسيون سي x égale moins 2. دونك لا بون ريبونس سي B. نمشيو لا كيسيون 29 كتقول ليا tu vas rentrer chez toi tout de suite fais ce que je dis et te taire. La figure de style employée dans cet énoncé est wesh A une métaphore, B une énumération, C une antithèse, D l'hyperbole. دونك هنا كيسولوني على الأسلوب البلاغي. دونك بالنسبة لهاد لا فراز هادي فيها une énumération. دونك لا بون ريبونس سي B اللي هو التعداد.